Sanibona. Namhlanje ngizwe nje ukuthi ake nginixoxele history behind ibhokwe zasemgedeni kanye nemali kaPaul Kruger. Okay, ngalezi ikhathi zakudala iTransvaal yayi-state, yayifana nje ne-state esizimele eqekelele. Upresident kuyiyona lentshebe ekwakuthiwa uPaul Kruger. Okay. Kwathi-ke ngelinye ilanga amangisi ezwa ngandlebeni ukuthi hey, lapha ya kule state samabhunu bacebile laba kunegolide lapha elibizwa nge-red gold. Leli golide leli ke elingafani-ke nalamanye amagolide ke akhona amaningi esiwaziyo. Yikho nje uma uthole elilodwa iKruger libiza more than 6,000 pounds. Iyona-ke into esihlanyisa kakhulu leyo. Okay. Athe amangisi ke ezohlasela wezwa ngandlebenye uKruger ukuthi no, laba bazongena bezohlasela la. Wasethi uKruger no, alimelthweke leli golide lonke lenziwe ama-coins lawa ke abizwa ngama-Kruger rands kwela namhlanje. Kutheke kusanjalo besabhizi benza lawo ma-Kruger rands, kanti umfazi lo kaPaul Kruger unesithwebuli zithombe phecelezi lokuthiwa yikhamera. Wase wathwebula ke lamagolide ke saphuma ke lesi sithombe, kanti sizolinkeka lesi sithombe ngoba ayikho into engalinkeki, ayikho i-technology ngisho kuthiwa ingekho kangaka, kodwa nakhona zayiphunyuka izinto ndlela, zaphunyuka ke izinto, saphunyuka ke isithombe, sahlala ezandleni ezirong, sahamba saze safika kuwo-ke lamangisi. Athe uthe ngezwa ukufoka Kruger lo ukuthi no, amangisi lawa afuna ukuhlasela azothatha le mali le, avele ilayisheke kuKruger la esitimeleni sakhe. Ebaleke kuKruger ngesikhathi efuneka ke befuna ukumudla la ngoba kade amabhunu ablokhuza ubuqhophololo abuqala. Utheke angabaleka, kanti endleleni isitimela sizoba nenkinga njengoba kuthiwa sanyamalala isitimela saPaul Kruger. Sikhona isitimela saPaul Kruger sinyamalalanga la samela khona ngapha kuMpumalanga. Uthe ngabona ukuthi no, kunzima, wase esebenzisana ke wayenomngani oyisanusi phecelezi isangoma. Lezi zangoma ezazi strong zakuqala kwakuthiwa ke izanusi. Sathi isanusi simtshela ukuthi no, ngoba kukhona abantu abanobuthakathi abazinyanga abakwazi ukuguqula imimoya, bakwazi ukuguqula abantu babathwebule babenza imimoya, babagadisa inkomo zabo. Uthe esuka ke uPaul Kruger wase encenga le ndoda ukuthi into ezongisiza la ukuthi ngideploy amasosha ami azohamba ile mali eyigada emgedeni. Batheke bangayigada emgedeni, aqala mangisa ukuhlasela kulezi ndawo azwile ukuthi sebeyifihle khona kwezindawo ayithola. Ase ziyabona ke lezi zanusa ukuthi no, indlela elulu ukuthi kukhandwe isimo sezinto ezimoya ezokwenza ukuthi noma ubani othi uyahlasela alwe nawo lemboya, ngoba amangisi ke ayingakwazi ukuhlanganisa izinto ezimoya. Yiwo amabhunu nabantu abamnyama abakwazi ukwenza lento kuqala. Utheke uPaul Kruger wavumelana ke nale ndoda ababezwana naye yayisangoma, yasiqoqa lezi inyanga ke eyikwazi ukwenza imkhuba ndini le, yalanda ngisho inyanga zemlingo yaseGibhithe. Bavumelana ukuthi okay, sizothatha amasosha ke esizowathembisa umsebenzi bese sifike siwabulalele khona emgedeni, azobe ke sesiwathwebula sesiwafaka imithi abe yile moya azogada le mali. Kwakungathathwa ke noma bani, kwakuthathwa labantu abatrainiwe for impi. Even amaZulu abulala emgedeni, amaZulu amaqhawe ayelwa izimpi. Kuthe ngaphela izimpi ke asethathwa ke enikwe imisebenzi egqilazwa ke emaplazini. Njengoba sasazi ke abantu babegqilazwa emaplazini amabhunu. Bathathwa ke labantu kwathiwa hayi asihambe hambani ke kunomsebenzi omusha esizonika wona wokugada umcebo womhlaba, ngoba umcebo womhlaba lethwa emuyitholile le mali kungeke kuvumelele ukuthi uyidle wedwa, kuba imali yokuthi usize abantu abaningi. Inkinga yikho ukuyithola ukuthi hayi kupetukula petuza lapha kudlalwa. Babethatha labantu ke uPaul Kruger nalezi igangi zakhe zabathakathi befike lapha befungise abantu ukuthi nayi imali ekabasi
ekuzomela niyigade nina ningama security azogada le mali. So ngesikhathi abantu bevuma ukuthi hayi siyavuma basi le mali sizoyigada ngeimpilo zethu bese kuthiwa alright ke ake niwavule lamabhodo. Ngesikhathi bevula lamabhodo laba bebhekele ishawe inhlamvu befe labantu befele emgedeni begadele imali. Sibuyohlala ke ayethu mefika kaMamngisi afika bhekane nenkinga lezi ipokweke igadele imali uyabonga ngoba till today ayikaze le mali kube lula ukuyithatha nabayithathayo abayidle nabayidlayo bayidla kabuhlungu. Kumlanjwana ke ebengithi angikudedele ukuthi ivelaphi imali yezibhokwe njengoba namanje sisathi imali yezibhokwe. Thina ke maZulu sithi imali yezibhokwe ngoba thina into yawumoya yangabonakala sithi sibhokwe. Kodwa le nto elapha emgedeni ibeyond ukuba isibhokwe ngoba iwisdom yayo ingaphezulu kokwazi zonke ezinye izinto ongazicabanga. Yazi ukuhluka nokuhlala usuka ekhaya uya khona. Njengoba niyalenizeke umzakwethu ngixoxa ngekhuluma ngendaba yenyanga ezishayiwe nezinyanga ezagida ubusuku bonke zangoma nezavalelwe emabhodweni kusayimlingo yakho lapha emgedeni enzima kakhulu engingaboni futhi ukuthi khona inyanga noma isangoma sanamhlanje esingakwazi ukuyinqoba. Ngizoke ngimeke lapho umzakwethu ngomlando wemali yezibhokwe. Imali yezibhokwe igcwele kakhulu kwelaseMpumalanga nangapha umwehla ubheka ko Paul Pietersburg. Kanti nakhona la eThekwini ikhona endaweni thizeni la ifihlwa khona ngoba phela kwase kuyimpi ihamba ifakwa la kunemgodi khona ihamba ifakwa le mali. Yey kulungile ke bafowethu ngizophinde ngibuye futhi ngizosherisha leza izitori ukuthi isikhathi angasitholi. Ngisabhizi ngiseza nezinye izitori zabanye ababhemu engiye ngihamba nababayizayoni. Nabefundise ngihamba labo sanyuka idumbe saya phezulu siyogubha. Kodwa kwamanje ake ngime ngoba ngisaphuthuma emsebenzini.